Hello guys. Pardon. Nalai tumpan harmu parlem. Sinang paklang panik po. Dak lo ho. Harmu gitu. Itu gadim ang paklang po dahil lo ho. Harmu itu gadim lo. Harmu itu gadim. Dak segitu sih. Po na. Yo kita blok lo masan mana ini perut sini ane dai pasti ya hakku hut phusar phisar tumta inghan harmu pharlem lem ridlo along jailo along la sinilita inghan harmu pharlem sina paklang panik lo bangai sar ke sar tum hakku hut ke inghan harmu pharlem po buru along mandu long buru bolong thap u po muthero wang te ka aphan pusi ka pharlem le nilita la sonsi pinike ka pharlem pon lo mu thero wang lo te pi jara te ki hung dunia phan pu lo boga aphan lo jat lo dak do lo sita la si pinike nilita ka pharlem pon lok lo matha let si mu ka por hut ke pharlem tongon e ke wang lo hut ke pharlem tongon e pusi nilita ka pharlem iglo yo ko hut pen ke sar to mi ke than mat e claim ke thek don long si ni puta claim pharlem lem o ti lo burup thap chom ti po weglok po har ning han aburup harmu burup puta do ha ko hut ke mandu long hem ta long sita hidi long sita ing long red long sita asinilita ke claim lo nang tum ta nang lang don ik noi yo nang litum ta lang mesen pute like pik tha comment pik tha share ik pik tha nili follower rabang kom ik pik lang dasis kun tik pen ka tuning ri lo nang litum nang share pi ik pik tha nang pa follow ik pik tha comment ta pik tha loson ma me ma heno ma ke sar tum ke claim ma kam ako hut pen pun si nili ta ke claim pon ik lo dak nili long follower ke do anatum hanta ka tuning ri ke la pohelo nang lang ignoi la pen nang share pik o noi pa follow ik o noi comment pik tha like pik o tha ka pharlem lok lo nilita pini matha let amat ake sar saratum bang ke than mate ke thek dum long kam borup lam si ke thap po lo pe kreng po lo Pinyar bejang sir ramat pharlem mat mandu long se biu lo pakreng ta do lo pakreng lo la bang ke yo ai tha ka pharlem thek o e ni li ke ta pharlem no pharlem pe oi pe ai sita do ba kam wang po ma ha tong ni pasi pharlem